C'est Itana, qui le 3 juin 2026. Andembe se que priye fade te chama se katibe Afrika. Biba fade mena groupe chama se ka akanga gocha la chaîne la ligne na esclave akigboto ala. Itambwa na ligne sai fatigué. Si fade meni nego sombima ateneba aka a jeunesse ti be africani awe aka ala we et na ton sen ba ti prier biba encore bi na ya ti gara et be ba fade na ndo chakun ba so kana ti gara bongo a bijou amena vokwa guru amena esprit so ke na ndoni e a fafade na bi amena masikani so aga evo kumbani ala vo kumbani ale tune te chachi on a shone ngonzo a emu popo chala si fade legoni ateba ike a shone ngoso a eke na ndo chakumba na ndo chi gara so déjà a envoûté now eke a fade a shone ngoso là a eke manipuler a jeune ake fana ake dominer là quoi ça si elle pousse là on amène à les gender à les penser encore à du tiens encore à penser la légitime ça pas payer on a la mène à les gender na jamais na vie so avec eti mon engeti ça pas pepe no pokoni la fin encore on a bi qui na niveau ti hôpital communautaire et na ya ti hôpital communautaire ni doit voko a guru ti vokonzo a ondoni na ya ti hôpital ni et a fa aussi na mi na ya ti croisement aigle na croisement 4e a fa na bi a kota tuku so amene ke na yani si legoni atene ba ke a shone ngoso ba poussé a maseka ti ta sa kiri a ka déjà maseka na ingoni so we donc ale sa guier so ingone fanala et ingone pousso la kui na accident ya ti cordoni de legona tambete limbe londo e sombe na mingi tene ti a maseka ti be Afrika alimbi ti te jeune ndo ene ngweni eke ngangu mingi na ndembe so na ya kodo ti e kete so fade mbi wa na ya ti sombe na so la mbiza na popo ti na iri ti Yoshua Mashiach